Dear Mr. Lonely. Hello, Manang. Hello. Hello, kinasaritak ni Nanang Itay. Ada imbaga na kanya. Kadyak amo numaragsakan ng kweno saan. Anya dayta, Manang. Makiasawa ka kanon? Kwa Manang. No makiasawa ka, asino nga itikadwan ni Nanang di tabalay? Kwa. Panawang kit din ni Nanang kat bakatan. Anya nga rod ngay. Alangan mat nga agbakbakot akabalasang. Gapo iti panangay aywan ko kaninanang. Saan ka apawilan ang makiasawa? Di kayat ko lang, di mo panpanawan di tabalay ni Nanang. Ibagam ije mga sawakan ka, adita kayo balay nga agyan. Sige, Manang. Takasaritak to ni Edwin. Talaga ka di adesidido kan ang makiasawa. Ag 26 akon, Manang. Diyak kayat ti mabakutan abalasang. Kaano ngay nga rod ti plano yo, apa nagkasar? Ipakaamuktukan ka, Manang. Ijay balay miti pagyanan ta, tanalawlawa ijay. Kwa, Edwin. Kinasaritanak ngamin ni Manang ko. Ano mabalin, ijay balay miti pagyanan ta, taawan kadwa ni Nanang. Aday ijay lugar yo, ti pagtratrabaho. Agasang may tatalo nga oras sa biyahe no sumre ka kanagawid ak. Kasano nga rod itan? Siyak ti rumba nga masurot ha? Siyak ti rumba nga desisyon. Ang kasano ni Nanang ko? Ado di tati kakabsat mo ang mabalin amang kadwakan ko na. Apay, si ka lang ay ati anak. Nanang, panawandakan Saan mo't ngamin akayat ni Edwin nga agyan kami dito balay. Maawatak, anak ko. Saan na bali? Taag si sinublat dagiti kakabsat ko nga umay mangkadwakan ka dito balay. Naibagada matkit di kanyak dayta. Itugot da ka no dagiti apo ko yo, no umay da kapasyaran. Tapno naragsak to dito balay. Katsapay kumaa. Tamadaan kayo adagos ka ni Edwin iti anak. Tapno umayon to mat ipasyar dito. Wananang, matungpal dayta nga imbagayo. Kat ayan nan ngay ni Edwin. Ibagbagkat ng dagiti gamit mi ija inarkilana alugan. Kat agad anad ka iji pagyanan yo. Pakibagayam analaeng dagiti masangputam a pamilya ni Edwin. Wan, Nanang. Simangpit kayo gaya man, Edwin. Wen, ite kami pa si Mangpet. Kahit kumusta nga iti biyahe yaw? Saan man atila damdamaga malakay. Edwin, apay akas tati panang sungsungbat mo ka ni tatang mo. Nagkulit ngamin, nagaduwa da magdamagan na. Tatang, ada kamin. Nasaya at mati pa nagbiyahe mi. Ang makabanog at talaga. Ay na, maragsakan ta nakasangpit kayon balasang kaw. Nakitam ka din jay pagyanan niyaw ijay likawd. Jay basit abalay ijay. Wan tatang, impakita idin ni Edwin kanyak. Nawaya kalatang umay dito'y balay, Jacqueline. Ada kami kininanang mo dito'y. Wan tatang. Jacqueline, anya nga itar aramidem dita.
Intan na, ije balay. Kasarsaritak pa'y nga rod ni tatang. Ay, umunig ka man dito balay, si kalakay. Ah, Edwin, Makauma, makisasaw, iti kakasta tataaw. Ay, pagkat ko amin ang dagiti gamit dito unag ti balay ta. saan pa'y mat analinisan dito unag? Kalinisam Alangan na siyak pala ti paglinisan. Aglinis ka, tanda pa panak. Sa dino ti papanam. Ay nata, nagkulit ka na ya. Nangagmumot ni tata ang anak kulit. Ay, apo. Kagurgurak tinakulit a tao. Iso adi ka man damag-adamag. Maawatam, adda ka disida inyaw balasang kaw. Jack masangot ti agluto, tatang. Tamad-damad ti panaglinis ko. Umay kanto mang rabi ije balay. Inlakam na kaninanang mau. Kasanungay ni Edwin. Rimwar ka di manain. Uwan, tatang. Jack amuno sa dino tinapanan na. Yalam to iti kanen na. Ado ti inluto ni nanang mau. Nagpartiak ngamin iti manaw. Tasimangput kayaw. Ay na. Simang petaklaan. Impartsandahon iti manok. Ay na. Agyamanak tatang. Nakagtrabaho. Apay, anya nga oras asimangpet kay dirabi eh. Jack na puutan Parbangonan, hindi nagamit Agat arak ka pa'y. Inawis nak nga roti kumpare nga agshot kami. Sumrek ka iti trabaho nga agat arak ka. Kanya ko mati problema iti dayta. Mangan ka pa'y adamot na luto ang pamigatan. Sana yun. Awan ganas ko amangan. Inakit din. Edwin, agdadagsanak. Na sayata. Kadwaan nakto ko maamapan agpa-check up. Masapol pa yaya. Ingkan tulatan. Kas kalaubing mo't masapol akat kadwaan. Hello, Manang? Naganak ka mo't gaya man. Di mo pa imbagbaga kanya. Imbagak mo't ka ni Nanang. Mabainak amang ibagakan ka. Tamok agumurgura ka kanyak aging gaita. Kasano ajak gumura? Pinanawan yun ni Nanang Ijabalay. Saan ngamit nakayat ni Edwin nga agyan kami ijabalay? Alawanan. Saan ta napagsalitaan day tabanag? Iyon mo man kit DJ video. Takitaak man day ta anak mo. Sige, Manang. Aday ta. Nakaonan, Manang. Ay na, wow! Nag-cute mo ito na, baby. I-close up mo man nga rod, tapno makita no asino ti karoprupa na. Aday ta, Manang. Naka-close upan. Ay na, nagtangos matgayam tagong na. Talaga karoprupa, mading ko. Nakaturog pa'y laeng, Manang. Sige, kayat ko lang nga makita ti kaanak ka. Iso nga'y mawagak. Kat, kumusta ka matandit abroad, Manang? Ay, talaga ang makauawid akon. Lumaan-ano sa tagpapaadalak pa'y laang. Si Kanto ti sumukat kanyak dito eh. Ay, awan planok nga agabroad, Manang. Alang arudan, tani, ado pa'y taramida. Sige, Manang. Agan-anad ka dita. Jacqueline,
Apay ngay asikan samot din ti agtrabaho. Kat saan ka pa imot ang nakatanggad. Ayan ni Edwin. Rimwar tatang. Saan pa yan nagaw-awid? Unay mo't dayjay a taon. Amuna ka sa pulam. Rimwarkit din. Jakmat malapdan. Aga pa kami nga minulapdak, tatang. At ni, isudaytan. Apay, sa dino tinagap-gap si ka Edwin. Awan bibiyang mo si Kalakay. Nabartag ka manain. Kanayo na kastana. Tunggal trumwar. Mabartak into nagawid. Kunak man no kunam ngagbalbaliw ka no mga sawa ka. Ah, Mamartag ka matlata. Kababayin pa iti asawam. di mo bibiyangan ti biyag ko. Ay! Edwin, apay akasta ti panang sungsungbat mo ka ni tatang. Na, Nakariingan ni baby. magsarding ang mandata. Basta sumangpot na tao, sangit na sangit. Pasensyakan ananang. Pinaumay ka dito balay. Jak ngamin magguhantaan ti agaw-awir kan agasikaso dito balay. Masya naklaang ngamin kan ka, iso nga imayak. Kunak ano tultulungan na kanila kay mo. At damot ngamin trabaho na. Di mo ibagbaga kanimanang mo nga umay katulungan ditaw. Ta sigurado nga gunget dayjay. Wen, nanang. Anya ka di ti problema, Edwin. Tunggal agawid ka, nabartag ka. Ibagam na anya ti problemam. Problema? Awan ti problema. Apay nga ron akanayon a nabartag ka. Liwliwak nga rod ti arak. Di nakpayin matulungan dito balay. Di mo payin mauawir ni baby. Tanabartag kamot akanayon. Di mo man italak kanyak dayta. Wana, tama nga no may batam ni baby. Ken may sa adamat ni nanang. Bayam nga isuti agtrabaho dito unag ti balay. Nya, Hello, anak. Nanang, sabalin samot di tabalay nga ayan nyo. Kuha. Akin balay nga dita. Imay ko sinarungkaran ni ading mo, Jacqueline. Dito'y balay da. Kasaritak man nga ro ni Jacqueline nanang. Ayaban nyo. Sige. Jacqueline, umay ka man. Takasarita nakakano ni manang mo. wananang. Oh, apay manang. Anya ter aramidan ni nanang di tabalay yo. Kuwa manang. Agbakbakasyon ditoy. Kasta aya. Wen manang. Kasaritak manin ni nanang. Wen manang. Oh, nanang, oh. Nanang, pauitan kayon to iti kwartayo ang paggatang yo iti agas kan vitamina yo. Gumatang kayon tumatan iti kayat yo akanan. Wan, anak ko. Katagyaman na. Apay asangit itay ni baby, Jacqueline. Naibos nga ng tigatas na, nanang. Awan mo itid ni Edwin asweldo na. Nayapay ngay. Anya nga iti pangigas-gastusan na iti sweldo na. Arak, nanang. Ay, una yan. Mabitlaan. Alaam da ito impaw it ni manang mo akwarta. Tayong kay gatang iti gatas ni baby. Angam. Alaki din. Ay,
Kaasimot ni Bebe. Awan gatas na. Hello, Manang? Jacqueline, mabalin ka di apagawido mo ni Nanang. Nakakaasim at gayam di tabalayo. Sino tinag ko na? Ado ti mangibagbaga kanya. Mamartag madgayam ti asawang. Irresponsable nga ama kan asawa. Manang, Iso apang nga asim tapagawidam ni Nanang. Tadyak kayat nga agtuok tabakutan. Pagtrabahom day tasawam. Isukat nga irresponsable. Taam muna nga dan ni Nanang amang tultulong kan ka. sige, Manang. Pagawidak ni Nanang. Edwin, nagawid din ni Nanang. Kahit, anya ko man nung nagawid ay. Nauman Tasi ka ngamin. Day tala agin inom ti aramidam. Taapay asak ti pabasulan. Pangaasim, Edwin. Agbalbaliw ka kuman para iti pamilyata. Agbalbaliw nga. Anya ko mati aramida kadakas aya. Day tabisyom. Mabaybay anda kamin a pamilyam. Saan akayat dagiti kakabsat mo ti aramida makasta? Saan no saan? Asino da ko may tibiyag ka? Apay ipatay ka no saan dak akayat? Pasensya kayon, tatang. Umayak pa lang umutang iti bagasyo. Tawan ka nun mi. Ay, unayin day ta akasasaad mo, anak ko. Sapay masikog ka iti may kadwa nga anak yu kay ni Edwin. Wen nga ron, tatang. Ala, ingkalatan ni Jay kusina, aday Jay ni Nanang Mau. Dumawat ka mo iti sidain yaw. Agyaman na, tatang. Ay, pasensyakan Jak mo't mabagbagaan ni Edwin. Lakaya kaon. Di na kong dengdenggain. Kaguran nak no aday bagakken kuana. Halo, Manang. Nagpakpakaasi kanyak ni Nanang at tulungan ka. Takas taunay ka no arigat tibiyag mo. Manang. Aganak kantumanan iti may kadwa nga anak yo. Di pala nagbalbaliw ti asawam. Mamartaglat na. Wen nga ron. Denggam to'y ibagak, Jacqueline. Tulungan ka. Agyaman no kasta, Manang. Iti may sa a kondisyon. Agawid kan ijay balay. Manang. Ijay kan nga aganak. Siyak ti makaamo iti gastos iti panaganak mo. Kan siyak ti mang paeskwela iti inauna nga anak yo. Basta agawid kayon. Manang. Oh, aping agsangit ka. Panawan mi nga ron ni Edwin. Wan, panawan yun ta asawam. Ikamutan iti namin ano aguntaway na. Ngam saan lata nagbalbalyo. Apay ko mga ibantay mo pa'y laang tibagim. Kan nakakaasi kayo iti anak mo. No di mo panawan ka asawam. Sige, Manang. Tungpalag ti kayat mo. Jacqueline, anak. Nadalo sa akon, jay silid a pagturugan yaw. Agyaman Nanang. Amo ka din ni Edwin na nagawid kayon. Iso day ti umawawag, Nanang. Mabit lang tasong batak, Sige. Hello? Apay nga awan kayo dito'y balay. Agawid kayo, itang mitlag.
Dito kami pala ang balay dananang, aging gait agbalbaliw ka, Edwin. Agawid kayo! Sana mapalin na panawan da. Basta agawid kayo. Agbaliw ka pa'y, Edwin. Tapno agawid kami dita balay. Puro bugkaw tinangeg ko manipod kini Edwin, Mr. Lonely. Adak ita dito'y abroad, ta saan laptamot amangged ni Edwin. Ket tidamag ko, aging gaita, agin inumlatta. To'y pagayam mo, Jacqueline. Jacqueline pagayam ko, tarigagay ko asapay ko ma, ta makapanunot ti asawam, ket isardeng nan ti bisyo na. Ta iso ti ama, arumbeng ko maamang ipaay, iti kasapulan nyo a pamilyana. Ala, agan anos ka dita abroad, para iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jacqueline. Manipod Saudi Arabia, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. O, anya Franklin, adda ka din kaya na et mo? Awan pa nga rod, pare. Awan kapoy ka. Kita anak man. Dua ti kaayan ayat ko. Ne, apay ngay adwa, pare. May salaang maditidwa. Sikan ati siyak. Ah, Oh, pare, uminom tan. Nabukbukan tan ti baso ta. Sige, cheers! cheers! Ayos Mala, agpulutan ta pare. Naimas day ta pulutan ta. Uwan nga rod, pare. Jack kumakayat ti aginom, ta ginanaak. Ang pilitan nakmat. Agas ti bannog ti arak. Sa anak nga agbartag, pare. Ang mga no sa anak to ang makariing adagos intun bigat. Wen kadi, basit lati inuman ta. Jack kayat ti marabyan unay, pare. Agbiyahe akpa intun bigat. Jack kayat ti mapuyat. Mala, shut tamanain. Oh, adto'y ti kape. Kastaman ti kayat ko kan kayoli. Pasangwan naklata iti kape. No kastango may kasarungkaran. Rabi iuna yan, James. Kan agat-arak ka nga imay. Sana bali sa anak mo na bartek. Basit lang ti ininumi ni pari Franklin. Ala, agkape ka nga rudan. Bayat anapudot pa'y. Yoli. Agmay sakan sa ita dito'y balayo. Wen, napanakiriyon yun dananang kantatang ko. Inton ka ni kadwa nga aldaw ti sangpet da. No kasta. Maturog ak nga rudan dito'y balayo Kaduan ka tagmay saka. Anya? Wen, dakayatin ti agawid. Ang mga no kagatindak tumanin ti aso di tadalan. Anyan day ta arason mo? Kinamat naktupay itay nagdakkel nga aso. Imbag tanay lamangak. Kat, nangrabii ka ka din? Saan pa'y nga rod? O ala, agkape ka pa'y. Tainak mangisagana iti kanam. Yoli.
Uy, apay asimrak ka dito sa led ko. Ingka maturog ijay salas. Nagkatutilamok. Yuli, Di nakarakupan arakupan ka atay ayatan kakit nga road. Yuli. James. Agsa pa maggayaman. Wan nga rod. Agsa pagaya. Naimasam tinaturog. James, kaano nak nga ikalaysa? Ha? Masapul nga ikalaysa na kun. Ala. Kitain tan no kasano. Bumangon tan. Tagawid akmatan. Sa dinumanan tinagturugam idirabi James. Ije balay ti girlfriend ko ah. Asino a girlfriend mo? Ni Yuli. Yuli. Girlfriend mo pa ni Yuli? Idin to ta girlfriend mo ni Marlene? Duada nga rod a girlfriend ko, nanang. Ay sana nasaya ati kasta. Agpili ak to kadakwada iti kalaysak. Na, kalaysa? Adda aya kwartam nga aramatam. Awan to pa'y urnong mo, tasadot kamot. Di agagatak to, into na danton asawak. Nilatatang mo ti mga asikaso iti garden. Idin to tasika, adda kala diti balay nga agululdag iti agmalam. Apay, James, di ka kadimasyan ka ni tatang mo. Tulungak tulata ka di. Ay, agsalukag ka. No ada planom ang mga sawa. Ay, sadot ka tao. Kababain ka laeng. Si kalati baro dito lugar tayo, asa daw. O sige, agkape kang James. Tanapudot pa'y day ta kape. Naimas day ta akape. Makapasaya at iti sanon at. Kakasta tilakok akape dita istor ko. Naimas ngagpaiso ah. Magustuhan lakit di da ito ni nanang ko no maramanan na. Ala, bayam ta ikan kanto iti may sa abaks. Pangramanan ni nanang mo. Agyaman na ka. Oh, Kat, kumusta mo ti garden mo? Anya itayan ti mulam? Ay, ato ah. Nagduduma. Kaya't naasawan, nagagat ka nga ag garden. Ay na, ad-adan ama inlavak no kasta. Ha? Kasta ti kayat ko a boyfriend. Nagagat nga trabaho. Ha? Wala. Talaga nagagitak. Ay, ungayam. Ang mga nalipatam akasangay ko inton Sabado. Adaya imbagam akasangay mo. Inton Sabado nga rod. Umay kanto dito balay Tasika ti kang runaan asa nga ilik. Kasta ka di. Oh, anya ngay ti iregalom to kanya. Nasken ka di pa'y dayta. Naragsakak to iti dayta nga aldaw. Nang runa no adda iregalom kanya. Mabalin ka di, regalwan kalaangan itinasamit akis. Ay basta, kayat ko nga adda iregalom kanya. Ta birthday kat nga rod. Sige, bayam. Tekang kanto iti regalo. Ay, saan lakay? Di mo ikan iti kwarta day ta sardot nga anak mo. Ninanang mat. Adto iti 2,000. Agyaman naktatang Danigatang ko iti regalo kay girlfriend ko. Asino a girlfriend mo ti isagutam? Ni Marlene, nanang. Apay, adu ay ti girlfriend mo, anak ka. Dua ti girlfriend na. Ala tatang, ina ko na.
Tenak gumatang iti irigalo kini Marlene. Sagmamano da ito ya porselas, ading? Dayta, manong. 20 pesos lang. O sige. Gatangak da tatalo. Mabalin ka di nga ikabil mo iti box. Ket bunganam. Tapang regalok iti ag birthday. Sige, manong. Adda ka di pay? Ang mga no kaya dyan na yunan iti kwentas, manong. Saanin? Gastos la day ta. Sino ka diti sagutan nyo, manong? Day may kadwa kaayan ayat ko, ading. Kaya't mo asawan, adapay first girlfriend mo, manong? When Ay, isumot lagayam akirmot ka Daytoy laang saglala ka apolseras, ti ka ba alam nga isagot iti girlfriend mo? Saan ka kading agbain? Anya? Ay, kasi mo't dagiti girlfriend mo. Ay, sapay ko mata i-break da kan. Ala, mabiyit lang tabungonak to'y regalom a balor ti 60 pesos, manong. Akas lauyaw day tayo regalo nga Saan madakas ta, manong? Awan dakas na, no lalakain man ti isagot mo iti girlfriend mo. Ngam ti mati, pinagsukot mo ida. Oy, anya ko matibibiyang mo, Saan kan nga girlfriend iti duwa, no di mo mat maikan iti napipintas a regalo. Birthday pa'y mat nga rod. Kababain ka laang. Amang no ibasura na laang day talalakain a polseras. Agtip-tipidak nga rud. Abay, awan makukwarta manong. Idinto tadua ti girlfriend mo? Ay, manong! Sapay lang kumata i-break da kandagiti dua a girlfriend mo! At 20 regalo ken ka, Marlene. Happy birthday. Nalakalayang da ito'y regalo ken ka. Ngam nagtawad iti puso. Sagpapainti lang da ita. Oo, nabungon pa man. Nagpintas ti pan nakabalkot na. Wen, ngam sagpapainti lang ti linawon da ita. Da ita lang tinabalak. Lokatak man. Wala paiso. Taymet sagsasang apulo ijay saydo. Ngam saan nga iti sidewalk tinagatangak. Ala, awan anyaman na. Ipatag ko lang ta dayto aregalo. Tanagapukan ka. Ala, umikan. Inta sumango amangan. Ado ti saganak ita. Sige, tani. Mabisinak una yan. Dahil lang ti si Dain. Natang nga da sardinas na. Kat, naimas mo day ta Ilutuan da kiti na imas asida, nanang. Ay, manon abulahan nga gis istambay ka, James. Kastam ka dilatan. Di mo ka ditulungan ni tatang mo nga garden. Masadutang karod nga gardin, nanang. Kan kabalan pa imot ni tatang. Tulungak tulatan intundinan tun kabaalan. Sadot ka. Katimaday. Agsapol ka itinaimas asidaam. Awan mat nga rod itad mo nga igatang itinaimas asidaam. Alakit din. Yung kagluton itinaimas asidaan. Kada ni Yoli, tatang, nanang. Kumusta kayon, nana, tata? Nay, adamat bag nga awit mau, yulay. Anya ti kayat asawan day taabag, yulay. Nana, tata,
Imaya kun dito'y balayo. Gaputa masikuga kun. Kat ni James ti ama. Anya, masikog ka, balasang ko. Kwa, nanang, tatang. Dito yan nga agna ni Oli. Wala na. Naskan nga ibanagnak ni James. Wan tatang, nanang. Iso nga isa ganahan yun, ti panagkalay sa amin kini Oli. Anya? Adamanin agtok-tok-tok. Siya kunti mangilukat. Asino ka itayan, balasang ko? Siyak ni Marlene akaayan-ayat ni James di tabangir a barangay, nana. Adamot igam mo abag. Wan, nana. Dito yakon balay yung nga agnaad. Kaputa masikuga ko. Anya! Diyak kayat ti pumanaw dito'y balayo, James. Jakmat kayat ti pumanaw, James. Kwa. Kasano da ito yun? James, no kayat mo, ijaytan balay nga agnaad. Anda urnong ko pagkasarta. Sana mabalin, James. Naska na siyak di kalaysam. Kwa. Dito yung ngagnaad. No di mo kayat nga agawid tayo di balay, James. Diyak mo kayat di agawid. Diyak kayat di pumanaw dito eh. Ada responsibilidad mo kanya, James. Adada Marlene kanyole iti may sasilid. Agkasilid da. Kwa. Apay, mabalin ka diya, duadalangan nga asawaak, nanang? Anay ko, tatang. Tibibig ko. Bimtaksan. Ay, mangibabain ka nga inanak. Awan pa'y pakaragsakan mi kanina nang mo ngay naramid mo. James, anak. Kaano kang agnakam? Sadot ka lang arodan na. Saan pa'y nga umno ti araramidam iti babae? Maistresakan ka. Bakit? Ingka kasarita dangi jay babae. Tanay, awan mati agpabigay kadakwada. Ti kayat da, agnaaddan adwa dito'y balay. Ay, mabalin ayam ti kasta. Wala kay. Inakida kasarita. Anay ko, nagsakit matan ti panangtong pampanyak, Yoli. Anay. Anay ko, Marlene, tinong panak mat. Nalawlawaganin ti panunot ko. Saan kagayam apagtatakkunan? Kabaelak apadakkelan daytoy ipasngay kunto nga oray awan ka. Yoli. Uray siya. Uray saan kan ngagtakpakita pa'y James. Ngamin, awan met gayam serbim a tao. May saka pa'y apakpakanak no bilang tagasawat ah. Diyak kaya ti sadot akaskan ka. Sadot ka a tao? Ita, pinagsukot na kami itibiyag mo? Awan manak na ka mo. Saan kan apagan ano, James? Saan ka met apagan ano, James? Maudin daytoy ang panagkita ta. Anay ko. Nanang, tatang, kasanuitan, napukaw kong dayuli kan Marlene. Kat, anya ko mati aramidam no bilang tadda pa'y laang dito'y balay. Hoy, James. Agnakam kan. Laglagi pam, adwan to ti agbalin aputot mo. Kat pagrabangam ida suportaran. Isu amanipod ita, aggagat kan. Tapno maipaay mo ti suportada. Tatang,
Hindi paila abinagbagaan ka. Ngam awan denggem. Manipod ita. Liklikam ti babae. Kat ipamaysam ti aggarden. Wano saan? Mangsapol ka iti natalgad apang gedam. Nanang, Agnakam ka kuman, James. Di na kam ibabain ka ni nanang mo. Agbalbaliw kan para iti pagsaya atam, James, anak. nagpasngayan da Marlene Canyoli, Mr. Lonely, kat nagrigat gayam ti pagrebengak, gaputadwa nga ubing ti supsuportarak. Amin amat gedak, ipaay ko kadakwada. Tuy pagayam mo, James. Agyamanak James, itinay ito apakasaritaam. Ala, pag nakmamon dayta. Kat sige, ituloy mo ti aggaget nga agtrabaho para kadagiti putot mo. Kat dagiti putot mo ti agbalin nga inspirasyon mo nga agtrabaho. Ipaay mo ti pagrebengam kas amada. Taintun dumakkelda, saan da kan tumet amalipatan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na James, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Paul, apay kasta ti panangmingming mo kanya. Ay ayaten ka nga minunay, Janet. Amok day na. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga. Nagkorni ka. Sige man lang. Promise. Sika laang ti lalaki nga ayatan. Uraan niya pa iti mapaspasamak. Saan ka nga agayat iti sabali, ha? Ni, anya day tangibag pagampol. Sumsumgarak. Ikarikmatkan ka. As si ka lang ti babae nga inak ayatan. Wanan. Ala, kanan tanda ito'y in-order na. Boyfriend mo ka, DJ, nagitulod kan ka dito'y balay. Wananang, ni Paul Dayjay. Paul gayam tinagan na. Yakon pinastrak, tagap apura. Ada kano pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, aplano yun, ti agkasar. Wananang. Ay, kat, sa dino nga'y ti pagyanan yun daw. Dito ito pa'y laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay-may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Ngoray pa'y adanton asawam. Dito'y kayo kumabalay nga agnaid. Day tatimbagakin ni Paul nanang. Adamat ngamin bukod na abalay. Nakaorno nga rod, no kasta. O nanang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Ta sigurado akon itinapintas ang masakbayan kan kuana. Kasta ka, day. Ne. Ta cellphone mo. Ni, new number man. Sige nanang, sumbatak labit Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital?
Apay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita kamutlaan yan, Janet. Si kagayam ti kanayon nga istoryaan ni Paul akayan ayat na. Uwan manong. Siyak ni Janet. No apay nga itakalangan am mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul akayat ka am mo. Ngam kastoy mat tinapasamag. Plano mi ti mapanagpasyar ije balay manong. Hindi nagawid. Kailatlatan na natumba. Indeklarada ni di hospital at dead on arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwana. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudya nagkita kami. Nasingpat ni Paul kapsat ko. Kinapuruna. Iso ti kasingpatan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Di na mo ti agungat. Ado dagiti plano mi. Ngam saan matgaya man na matungpal. Italag tayo latan kanya po Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapay masara ka makasukat ni Paul di tapos. Diya ka mo na agayatak tupay manong. Nagsakit na ito na pasama. Saan nagsan nga agayat iti oray ka numan. Makipagladingitak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman ak, friend. Dua atamon ti relasyon nyo niya. Wan, kat plano mintag kasara. Nagsakit at talaga panunutan. Wan nga ron, ngaman niya ngay. Saan tayo mat akontrol ti biag ti tao? Pudnomot ket di Kat, kasano nga rod itan? Agtrabaho ak, tapno makalipat ak. Makidate ka manan Sa anak pa anak kasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa ang tinapasama. Kan nagkariak kinipol. Ha? Nagkari ka? Anya na itakarim kan kwa na? Nga isulaang tilalaki nga inak ayatan. Adda ka pailaang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang amin, tapno makipulapol ka kadagiti padam ababalasang. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan dak. Kasano nga rod ang makalipat ka, no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yu kan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman nga min, day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Anak kaparabaw dita lamisang Saan, nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalata ni Paul tinakaparang. Naskan apilitam tibagim ang makalipat, anak ko. Ada outing medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akon si ka. Iraman dakman mat. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kayat ti sumurot. Saan itan? Kayat kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalang terbati. Angam,
Mabalin ka diti agpakuyog ken ka. Sa dino ti papananta? Ijay sementeryo. Ha? Ay, uray akla subgar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko la bisitaan ti tanam day di Paul. Anya? Janet, agawin tan. Jack na ron pagbayag dito sementeryo. 5 minutes laangan. Di mo ko na kanayon mo nga may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Juan, nanipod na itabon. Nukas na nga aga po ak ijay trabaho. Dito iti pagdiretswak. Umay ko laang matitugkalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na agnanayon mo latang nga aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurogan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kuntulat ta sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kapot na nakapagpanunot kan anayin bag. Wala nang. Makitak matlangan ti isam di tarupa. Wala nang. Ay, wen gayam, umay dakdagasan intun madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, wala. Rumwar ka akakadwam dagiti gagayim mo. Rumpang laang day tangaramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan nyo idikan ni Paul. Wala nang. Ladawan tayon day jaing kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay. Nagpintas. Una. Ladawan ta tinaka-display ijay, nanang. Agpicture tayo manmat nga adda dito'y lugan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, ah. Groupies tayo kano, kunana. Oh, siyak timang picture. Kaso katakman day ti picture dito'y cellphone ko. Oh, sige. Ready kami, Janet. Okay. 1, 2, 3. Ay na, gumisit ako dito. Ikaw iti kalalamoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayat-mat ngamin ti ag-swimming dito eh. Nakalinlinis a beach. Kasano, itaka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dituin ah. Ay, katwan ah. Hello? Hi. Hello. Siyak ni Daryl. Itay kayo pailang ngamin abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayam ko ditoy. Uy, apayakas na ka. Ayaban kayong tulaangan, ito nakaluto ako. Anya? Ay, friend, di nakmat panawan nanday ta Daryl. Surut-surutan nakmat latan. Katbay certified single mat ni Daryl. Kan, saan mat nga alangan tilangana kan ka, friend? Ni, yar aram naksamot din kan kuana. Agpod no akman laangan. Saan ka nga agong ungat Apay? Nabayagan chat ko ni Daryl. Iso tinang i-recommenda dito a lugar. Tataga dito ida. Nagaramat kanya. Amumatan nga engaged akon. Iso nga. Anya? Ay, sikar talaga, friend. Siyak tinretong kan kuana. Katanya nga rod ngay. Si kamat ti available. Sobra ka. Nasinpat ni Daryl. Awan bisyo na. Amok ano agam amok kayo ang nasayaat.
Ay na, ginusto kayo, friend. Saan anarigat nga ayatan ni Daryl? Janet, kasladya kon kaya't ti maisinakan ka. Kaapay man. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makikita. Kat kasano nga ro daytan, agawid kamin. Sa nabale, pasyaran kan to ije lugaryo. Ah? Aramidom daytan? Katuna, agpakuyog ak kanimanong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan tiyawan nak nga minimanong ko. Kaya't na mga asawa kon. Kat hindi nakita na nga kadwata dito'y baybay. Kaya't na asika ka no ti maasawa. Anya? Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan amaki asawa kan. Adda nga min amak ko nanang. Ang mga numapasamak man ang tinapasamak kini Paul. Ay, unay kat daytan anak ko. Nagadukot pagbutbut nga maya. Diyak kayatan ti masaktan nanang. Ay, wan amok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Nagayat ka, masaktan ka mat. Nanang. Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. Ay, siga magkaya manong. Agyaman nakta na kaumay ka. Siyempre, kaya't ko nga tindaran ti kalaysam. Nakapag-move on nakmetlaangan manong. Intalak kun kini Apo Diyos ni Paul. Kapatsyek ano sa dino mantayan na ita, naragsak, tanasara ka mong ti lalaki aparagan ka. Hani, mayat mo't lang ti final touch dito'y balay ta. Napintura kon. Kaya naisabit ko matenday to'y picture ta, idi nagkasarta. Wala kay. Kat isarunok to dyan kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wala kay. Ala, ingkalapasanan. Daryl, agreeing ka. Kas nga maluklukat ang jeri daw ti kusina. Di mo samot na irikap. Inrikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Dito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang nga. Taapay ko maamabutang ka. Umay samot tinagal-alya ni Paul. Anya? Iti dayta nga edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan. Noan niya dyan natin Umay kami man pumasyar dito'y balayo, nanang. Tapno mailiw-liwag man ni Janet, tinervyos na. Agner-nervyos ka, Janet. Sapay masikog ka. Apay aya. Ay, Jack man amukan kwa na, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Dahito akinabakit ko. Jack pa'y nakakita iti alalya. Dahi di tatang mo, idipimusay. Saan mo tanagal alya? Naku na ngamin ni Paul idi. Nga isula ang tilalaki arumbang nga ayatag. Di mo man ipangagdayta ka ni Daryl. Takababain. Ay, agasawa kayon. Ngamday di Paul pa'y laang ti aday di panunot mo. Awan pagdanagan yun, nanang.
maawatak ni Janet. Saan laday ta ti pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makitkita. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. To'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabalin na bungalaeng ti imahinasyon mo dagita amarikrik nam. Kaya't gagangay la amay tagtagainap mo ni Paul, ta nagbalin lakit nga rod apas sa tibiyag mo. Nang runa pa'y, ta napudno kayo ititunggal maysa. Ngaminto nagangay, ininot tumot lang ang malipatam ti may papanken kwa na. Kat saan munton ama itagtagainap pa'y. Naglabas ni Paul, iso nga iwaksimon iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lataken ka, tilagip na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Janet, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ting kay panagdarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.